tari ntuku ya Friday na nitukwira tithire tutukuthuranira mantu mwanya mwanya ora yarikiti kuthaya gitukinyira kiri metha yetu ya nteto kuma ja kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru na kinya Kenya yonthe tugikumenyithira ya yathiritwe yagita na mbere na ara handiki betu ba nteto bethiritwe bagika kambi kuntu mwanya mwanya na gutigira bagukumenyithia ni mbio yongwa igwita na mbere nawe monaniri wetu wa mathithio uri mwita Jacqueline Makena na nyukambita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria na nteto cietu ni ati nabo hakariba taunine ya Kirua gicigo mbunge kia Buri nabo ni betete na mbere na kwithura bagichumiria na kutheta ni kira bakuga tauniu ni thiritwe irina wagagie bunene bwa ukaria na ara bakuga ni bakwithura bakijwa into biao ni antu batikumenyekana bakiari ni bagwite wamba bobo ni buthiritwe bugita na mbere muno na nandi ni bakuromba bethura bakiongerwa ukaria ndene ya taunine u ni kenda wamba bobo bakwithura bukithirwa na wakiaria chairman wa thoko ya Kirua kana ya tauni yu urwa kumenyekana rito ya Martin Mwiti no netite na mbere na kwithirwa akirita mukana kiri antu bara bakwithirwa bakithithia wamba bobo na ara akuga ati bakithirwa bakijukirwe tagari ra kiwatho no mwandiki wetu wa nteto kuma rutero rwa Buri Mwende wa Liboni ari na chotariria Warua wagage bo karibu etete na mbere okujirwa tauni ya Kirua erere gicigo mbunge kia Buri are kundi kenda kaite kumenyekana kiwatanite ni kenda kuijera na kuanyangia biashara na kariba konchuku mtu wa biashara bakuangu icio ite kuritika Buru ndi mukari o Kirua na mubiashara o Kirua atuona mantu jaturigaritie Kirua gikama ketie yetu kwina insecurity cases nyingi sana iri kuendelea market na outside the market ukejotegera nduka ichi kunwa kwina pickpocketing kuringwa antu ngeta themo akichikinyira no ambiririe ku insecurity ichi ejire ukethira jogi kura kinya miaka 40 50 au utetukia ku nyote jako kura wethero ikanyama kagi tukingi no ntukaringwa ngeta kishe insecurity ingi mono Kirua as in ndakati tena ngoge kuyana bitaoni ontegete odubu akora nkari ndrata kito na inyaweta ko report issue idena buwe kwera wete apidri Kirua twendere totona insecurities kwendere tokoteno kari bobwa kwendere tokoina wamba bobingi mono na ngeta experience kazira kwa witia Kirua primary twendere totombo kagitera kodore kirio tuka kumira njira ene ongo kabrosia kwa kinya mathaina ya kumathasta gwito u wethire to muntu atumba kugitera untu bokwethira ura kwethire to kwena insecurities nyingi ndakaichi kuringanira ngeta au kurube gwato nya o urato mititu aku ka utunywa kabesa kare tindira kuthukuma ka utunywa oina no tuigerwe nikia botore curate akwi Ariero mbario kire thirikari ni kuongelwo karia taunine ye wano tiela ni boswira mbeu mbithengu ni kenda bate achiukumie kire wagagia ya bo ndingiromba thirikari ongere bori babingi ade bori chika imbi kwethera na security untu kwina insecurity nyingi muno na bae vijana ngogi itukuonania itengo bietu bia usalama bibati kwirwo bie macho sana security yongerwe Kirua twina police post kana police station iria tugwitia either wethero ni askari wethero beringa patrol and then baringe patrol wega kwambiria thaijire au tukerwo itukaritwe thirikari ikomba guchwira vijana bingugi ugategera ibaba kuthiria form force witia aja uju baba thiritie college oro bau atina ngugi no muntu utikiaromba gwichwira rampomba kuromba ne thirikari yetu itutethie no karia no ntubauga ni utumishi kwa wote tunandekera twingienda kuromba tweja Kirua tuya kadiba Kirua ja twingiromba kwithiro askari babe tubakiomba kutukaria na kuongera security njaga nawe Martin Mwiti ni chairman wa thoko ya Kirua ni Mwiti Martin chairman Kirua market mbere ma tetena mantuga mengi kintukira kiki tuchumbara Kirua kwena insecurity rejere rwa etathire mweri jomwe kuna ndaka chitanirite ndaka imbile mono pokara nduke kuma miaka 20 mwanka 30 bara chitire na kuringa ntungeta njirene egwite dispensary ogeta wite ba mwankene juju tete ba mboroka
na yangia gwitiria skuru ya Kirwa na njira we na kithaka muno utringirwa thirikari ya county through MCA wetu na plus through baba environment pombe ututo gutira njira era nonto kithaka kingi na ino ndaka igwichithi gita ikaringe kurungeta ndaka utuku uteana gukutha kwena challenges utumba gwitira njira ene anto kuthithite rape case kuna rape case report yo ijire na anto guthathimu pate utarika na rimo barija taba kutha baichithite barija rimo bikibiki kwa tukoromba askari beto bomba kuthithia patrol area na ndaka uchomba kugwata nonto thai anto imangendi babajukirwa tu akari na kinya tutekwenda wananchi bajukia njara sheria njara ni chiao nonto no babaithie turenda thirikari bagwate bajukirwa sheria ure batirie. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Na tugitigana na ripoti yu ya Mwende wa Laiboni kuma ruterene rwa Bore na tukethera tukithiora muthigo mwanka ruterene rwa Tharaka Nithi nara nabo akariba wandi ya igamba ng'ombe bara muno baumite rutere rwa Kanjuki Kamutiria na Nairobi Dogo na bono bombete kutha bagichumiria na kwithira bakiona ni mateta jao na araberete na mbere kwithira bakiuri mubunge wa rutere ruru no Patrick Munene kwithira akibojuriria wirane bwawe na kubekira stima bakiaria akariba bani baugite atibo igitara siasa kana igitara campaign mubunge ojo nombete kwithira akibekira mawirane ate omuntu akomba kwithira agikirwa stima nikienda bomba kwithira bagichukiria kimaisha kana kimiturire jao na kinya gukiria uchumi bwa ntereu bakiaraniria na metha yetu ya nteto ya Meru TV akaribaba nibetete na mbere na kwithirwa bakiuga atibo orende kana tayari nibethirite bagichitaniria na kweya na munda kirithirikari nikienda yomba kwithirwa kibekira gituo kiu kia stima antere new ende mwankira thai otuntu ya boboromba kwithirwa bwikarika akaribaba nibetete na mbere na kuwa atibo batekenetwe ni manto jau nonto nibakuwa atibo batomba kwithirwa bagikirwa stima na araba kuga ati kinya into stima ni bethero bikija rutereru ende bikajukua na bikaikwa ntere ningi ndene account eu untu braba kuwa ni madharau na kinya bate komba kuthira bagitethero tora bekiriwira ni ate bakatethwa no mariki wetu anteto kuma rutereru no murimi wa Mbogo ari na chatariria akariba wandi egamba ng'ombe rere ndenya gicigo mbunge gechuka egamba ng'ombe muno baraba umite rutere rwa Kajuki Nairobi Ndogo kwa arena Kamutiri bebumirite na kumutharikira mubunge wa chuka egamba ng'ombe Patrick Munene gwakira bakuga ntere inu bainge bago batire na stima ende ibarutite bionde birabetirwe no bichino ya mubunge ndigarite muno Patrick Munene ndo mweri uro athiririaga bathirukana ntura na bandu transformer iri pageta yantu taito na marietwa ndari wa Patrick kura kunde antu badabeka gerwa stima kabeta gweta ito chiao fakathirie meri mingi bateke wa stima kana kwina ndiru rari neo ya kuya utwendia turi gamba ng'ombe ya ukota mukuru yo kumenyekana ta Mutiria kuma Kamutiria ariugano yanenkanirite kidaga gwa station ya stima ntere inu ende gya kurigaria wanawewe ngwatiikiritwe kinya gituge giki station ya stima ongwa gumete wakwa ntura lakini ni makaga muno nkone tugebikiretwa ntura yakwa arampa yanite munda wakirwa station ya stima ende nkona bikiru togo bikathia untu kungi na niyo wakwa untura ntie stima ibwaga muno nontu stima itwaletero nyamura station ende re etotedia na mbipatu ukewe tuchona mwaki bakiuga bonaga ituge bya stima bikejerwa kwago bikida kwa guntu kongerera bona bo batekeretwe ituge bibi wakati kuona kingi bikiuma Kayuki bikairwa Tharaka bikauma kora kunde bikairwa Tharaka twetiwe mbecha ngiri omuntu weke wagituge omuntu gekirwa gituge imbecha chiathi tutona ituge ngiramisi omuntu toyona ituge bikeyo bikadi kandi kuthira Tharaka kula kwina mujumbe ende gweto egamba ng'ombe tutira mujumbe tukaure bibi tuwitwe Nairobi Ndogo imbie kugiria biekirwa antu begamba ng'ombe area bionda biakamatiro birogamba ng'ombe bia chuka abatora ikingi Nairobi Ndogo bikamata bikairwo Tharaka kai tonga murugara no kunengera mbeche cia ikingi bibietu kana imbiote morotho ende barutite mbitokere mubunge wago Patrick Munene na kumuria kuingia wirane bwake bwo kubekira stima turetire stima tucionage na tumenye uma kia twakunengere kura na tuto guciona wewe ndio muntu mupato 2027 utikale kutomba kura
twina ntuo meke mingi getuenagia twegwaya gatukareterwo stima chako goti anga tunatujua meke goti tunatujua yumeta kura tureterwo mongi na gutie yo tumenyerete gwe na ituregeta kwa nyongira utayu kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Na tugitigana na ripoti ya murimi wa mbogo kuma rutereni rwa Tharaka na ndi tuketha tugicokera rutereni rungi na nawe waziri wegie mantu ya ukaria bondene na wathani bwa matura no Kipchumba Murkomen netete na mbere na kwithirwa kiari na kuga ati thirikari netete na mbere na kwithirwa igicitaniria gutigire kuthiria ndwa cia ndithia ndwa cia wamba bwa ndithia na kinya ndwa ire igweta na mbere cia mianka netete na mbere na kuga na nikienda thirikari yumba kwithirwa igikinyaniria mantu jaja na ndi thirikari mbere Brune batere ni kwithirwa igikinyithia mirandi ya gwiti na mbere kirintere ira njumu na ira citete na mbere na kwithirwa iri na ndwa na kinya wamba bwo na rabo itete na mbere nikienda butetheria kuthiria ndwa iji no mandiki wetu hali na ntetariri. Nimesema kwamba shida kwa nini hii sehemu yote ya Upper Eastern, North Eastern, Upper Eastern na Kerio Valley, kwa nini hiyo ndio njia, hiyo sehemu tu ndio iko na bunduki na wizi wa ng'ombe na mifuko? Why? It's marginalization. Explain to me. Nilikuwa naona leo picha ingine a bandit amewawa sehemu fulani na wananchi wakapika picha wametuma. Ukiona kijana kabisa ngozi yake ni mtu ya 16, 17 years. We know most of the thieves wanatoka hapa ni watu wadogo. Nyinyi amjiulizi inawezekanaje kwamba hii mkutano imeitwa hapa, hii APCs, hii AMRAPs yenye imenunuliwa, tunataka kununua drones, tunataka kununua ndege, tuna form units sijui ngapi, lakini hii mpango yote tunapangia watoto ya mwaka 15, 16, 17, wengi wao 18. Wenye wamepita hapo ni 22, 23, 24. Wakifika 30 wamechoka. Because wamekuwa bandits from 14 years. From under 30 years wameretire. How is it possible that in a country like ours, vile nyinyi mmesema tu Kenya ni Kenya, inawezekanaje mtoto wa 16 years kwa Nairobi ako shule ako form 3 na mtoto wa 16 years kwa Samburu anajua kubeba bunduki na kupigana na kuiba ng'ombe? There is something more fundamentally wrong with North Eastern, Upper Eastern and Kerio Valley. And if you look at all these areas, haina barabara, haina maji, haina mashule na haina all these things. Inawezekanaje ile M16 bunduki inafika kwanza Kipsing kabla ya Kalamu? Kalamu ni ndogo, haiko huko. Kitabu ni kadogo, haiko huko. Lakini magazine iko huko na iko bunduki M16. If we have to change, and I'm telling you, hii kazi yote, hii mkutano yote tumefanya hapa ya mambo ya insecurity yote tumeongelelea hapa, hii tu ni ya kupacify. Mnajua kitu inaitwa pacification? Tukitaka kumaliza mambo ya banditry ya Kenya, marginalized areas must be developed to be like other parts of Kenya. Hii conversation tunafanya hapa ni temporary. Temporary. Hii ni ya kusaidia 10 years, 15 years. Lakini kama hatutaki waziri wa usalama in 2042 afanye mkutano mwingine kwa hapa, lazima tufungue sehemu hizi, iwekwe lami, ijengwe mashule na iwekwe maji. Kama tunataka amani kwa sehemu hizi, lazima kila mtu akuwe shareholder ya amani. Na tugitigana na ripoti una ndi tukathiora muthigo mwanka ruterene rwa Igembe North nara nakio kirikiumia gia gukungwira arigitani kana nurses Nthigurune na ndi arigitani kuma ruterero rwa Igembe ni bethiritwe bagikungwira kiumia giki na njira ya mwanya nara bombete kuthurana na kuija mona bomba kwitha bagikinyia cibitari ya Thera dispensary ruterene rwa Igembe na bomba kwitha bakirita mautungata mwanya mwanya akiria kariba nterene u nara muno baritite mautungata jara yatetherwa
kwithirwa yari cibitari neu ta cancer screening na kuthimwa kwa mirimo ingi mwanya mwanya. Bakiaria na ndi arigitani baba ni betete na mbere na kwithirwa bakiuga ati nurses kana arigitani rutereni rwa igembe ni bethiritwe batengani na ibani muno na ndi bakuromba thirikari yumbe kwithirwa ikibongera nurses bangi ntereni nikienda batigira antu bonthe bakumba kwithirwa bagikinyirwa ni motungata ona arabari no mariki wetu anto kuma ruterero mukiri wonkonja ari na ciutariria Ava nonto bandaitare ko yarware cibitare thera botundumia gina ke cancer screen na bisa sibara toso kinkava buruto anto bathera anto beto nkuiba na ntoka kumto sindana ntoka ko ndaitare bo mto sira nkuipoya tumenufaika sana nonto anto banture yetu pakuewa free services ile ikumbika kuewa kulingana na manpower ukareo na tunashukuru kirekio kyo kongwera arigitani kana nurses ende nurses bakumanterese gembe north ne bombete kwethabe kongwera kiumeke ari interese thera ira iri antobeto igembe north ara bawete baumirete kenda baba maritani na kinya kubathimira mirimo mwanya mwanyere tumba kwithirekeria ke hospitali ya thera ende bakiare ne bawete ne bethara kilukira mithange kon nontubo tekakwira bethara baingi interese igembe north nurses beto ba igembe north kusherekea nurses International Nurses Week ire thithikite na thera health center ruari na aratumbikite kwa mukira antu abaingi services mingi ikia nawa kuma screening ya into bingi ya pressure, hypertension, diabetes, cancer, immunization ya twana turatu nini, screening ya medho, screening ya TB, registration ya shana services mingi ire kuthithika andi basumirite kwa wingi sana na nyai tukibatoke na tonto abo every part na mantera kuthithia kenda tumba kuibua tuserekete na aje betu na community cietu na cibitari cietu na no ntobo turi anarua tweyete kwaria na thirikari yetu kubarikania ngwire ritawa na sezibetu baritangwene na muno kuthingithia asie na no ntobo ni ibetha bakienda kwithira ba promotions Meru County to kuibua nonto kuma ngavana mutumai kweya promotions ni bwethe kangetenkai na ito ko expecti nyewinge kathithika very soon twe na sote njie nene aritingwe na ito etika very soon kinya bobo komba kombekana na nonto twerende kuritira antu beto ngwe zaindi antu beto bathera bena bati utarwa inase baba egembe north be yo celebrate abo bye ya service you special itiomba ko ya no every day na ingo sokeria nase banka do no nto sacrifice da barita o te omba korita okethera muntu no enka hospitale lakini service you sionde asia yana no te anarithikite ko wito kuwaibwea no nto inkuibwenya chama nieto union ya utwera kwena possibility to kongelo antu ito batu egembe no dito lo albarido ra kiao no nto cibitari cia tuira nyingi ciethero cina nasi omwe na bau ikwethera kwena challenge rira muntu aragia challenge kwa tueka cibitari ke etatia ke kaingwa antu kweu kana service itomba kweya no cionde ira ibati kweya no kuo ori bakiare bawete bathurite enterise thera no tuthera ne njiririte cibitari ya maternity ira bakuwa ende ni boya yumbe kwethani kwatilwa na ukora tukaendelea batu iritaniria twena sesio yora tutwire kwiritaniri nya itari urirario turare amathina maingi tutaibwa tukinwa nkoro na ibwa ntoru are tuwire katweye to celebrate na tuweibwa ya kinya kwe community ira to serve thera ni yambiritie maternity tona yake ndatu promote yo ndo ni njaru kana ke tukakeluka igembe no thikara kambiritua mukira maternity na ara bantu bakwa bakaya kana utebio kurishwa utembesa bungo register na sha kinyoga thotere togaya na wone mwanoku kwera community yetu ya ekiongo na tilangi nyabange bato surrounded no beye to aba service and delivery na to experience midwives baba mbo conduct delivery ubo ya sana nkira hantoba egembe kana kakao gasiari thera maternity ibomire bakagwate nikenda gakomba gukura terasima umi aja wete mutindwa Keripotera Meru TV kuma thera ntobeto ekiongo egembe north beta mokiri okonja
Na tugitigana na ripoti hiyo na nditugacokera ringi mwanka ruterene rwa Tharaka Nithi na nawe mujumbe wa Ekuru ndene akaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi yonetete na mbere na kwithirwa hakiuria karibantere kwithirwa bakigwatira thirikari ya Kenya Kwanza ire tongeretwe mutongeri wa mugongo no Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki akiaria Susan netete na mbere na kwithirwa agitariria mirandi imwe ire yumbete kwithirwa kithithika rutere rwa Tharaka Nithi na mirandi eminene ire kuoneka na arambete kwithirwa hakia na ngerekano na njira imwe ya kuma Meomponi gwita rutere ira yumite rutero Meomponi gwita rutero Mukothima ira yitete na mbere kwithirwa igikirwa lami kagitene gaka na arakuga ati ni ngwataniro injega na gutkurukira Rais William Ruto nikyo gitumi barabara yitete na mbere kwithirwa igikirwa lami. Susan netete na mbere na kwithirwa akiuria antu barabara yitete rutere rwa uregani na thirikari rwa Munyoro pombe kwithirwa bagitigana nontu bubu nontu bura akuga ati ni bukwithirwa bukithukiria munini wa rais no Kithure Kindiki rietwa nontu gukimenywa ati Kindiki ombete kwithirwa akiuma ruterene rwa Tharaka Nithi. Susan Kurukine atete na mbere na ndina kuromba thirikari yumbe kwithirwa kibongera kigina kia GAF na arakuga kigina giki kiongerwa kikomba kwithirwa gigitetheria ajumbe bayo kurunde na akaunti cionde kwithirwa bakiritira Karingugi uria kobatere no maniki wetu anteto kuma rutere ru Ndagara Waiguna ari na ciotariria kiaria iguru ria ntobaka ibara baumiraga kaunti ya Tharaka Nithi bathiga Munyoro kwa Rigathi Gachagua mujumbe makorora kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na meneretiana na gionto giki akiuga kariba Tharaka Nithi babatiri kwethera bai mustari wa mbere kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ambwere ni antobete mute wena mwana waku ntokutigera wankomango kana toma endi nabi mute wa Rutore wena mwana wete twakithore wao urenerwa gere nkomango ku ukiugi Ruto kulinga kende kia kingerwa kwe urenerwa ogite ndambu ukiuga ya mori Ruto gutemanga mwana utokera na ndambu rumwe urenerwa bugite noko na ukiringa ndero puku ukiugi Ruto kulinga nde puku mwana to walinga mbio toga motero wena mwana to menye wena mwana to wa William Samoei Ruto menye kero roje wekerwa dhamu otagaye ara motenie goro akoragia ina kobore kamora to kirangara kangera kiramba kare tuno ngya kamburia mwaro tuna kore kamora ndebwa chuka kangera kiramba kai okwa to beto yabone ruanie kwina gento rakare kwandare kega wandogete ata narugite kinya tongoria bathura na kuri babatiri kwethera bakiona nengerekana na njira kurikiria mirandi erete thirikari ya Kenya Kwanza na tikugiria kugirwa baretete bakariganĩire Rais William Ruto hamwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki baretete mbeca cia mirandi ino gento kia tukwenda ni heshima ya tukwenda na atiriri tigo turi atongoria turiuma gutukathi twinde gavana senator woman rep MP wa Tharaka MP wa Mara MP wa Chuka Gamba Ng'ombe tukathigwa Kindiki tukathikwa Ruto tukathigwa Kindiki tukathikwa Ruto mantu mamu monde bukona mayetere ibo amona gambere ya 2022 ya ligo mapo muru kwa amona kenda kieka bisene kenda nyamora chekariga fishare nyamora chipeshare zire watu na retiro mbio ati dino ndo tukendeke na ajire turenkera dino maragiti mo kunye Meomponi makere maga barabara yekiro la bibo lakini ona monene kutongo kwa bantu gemde Profesa Kithure Kindiki akureta maragita wabora ugire aruga nunda areta maragita tware tarwandi isi muko nyunda areta ndisi shemoni abure atogakorera Kithure Kindiki ndigoro na mbere matironekaga matangi amende rogekunda tobe tuginyunda boretere wako gwimokora kogorere wanyura ni mbeci nuko kona chiye tiage kimbe sino chonka byogoryaga mbeci no ndima ne chokwa muhindu kuba na thirikari ni William Samoei Ruto ogatwa kunyoba ugambe gotienga na Kithure Kindiki baho gotienga kwetangirioneka ya tinjuri yo na timu ndio mpete chimeta thirikari ni yao waba kukwena gacheki boka mikwao na konenkero mbasaro kameanwa wowe Susan gitambeta thirikari gutigera ne kwongera kigina kianga komoromba President William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki wabara barongere CDF chetubatiyo tugitiba tunenkiri bokona bontiri ndegona tubia tutariana tugiza sawa rite mama kagita karayongerete gikundi gya kirangare BD Pharmacy kubadalira matangi maraba kurite gukorokera kigina kianga ara urite kundi bira binge Tharaka Nithi utigeri bakuthingatira ngerekana ino Lecokeria kare kuga ikundi mbe wanagia bie Tharaka
ibi chobe ngere karono gekikundi kya kirangare BD Farmers chairman warothie urembega nito bori tigo to bonenkera mbia twithingatagia no gwagura gindu tito bonenkera mbesa ugurara ngiro kwe na boka urara bukwe menyande ekorobana gantora eno tiko nyoroye kaire no theoku toto nyarwa madima bwapa akwera Susani mami otie konyarora madima kaire nuntu tokaga twena etangirega na inkomenya morungwa totethetie kuona gweteke kirema ko kwenda gwetio ntito kurombera muno mami na into komenya tio toriaga totitsererwa towacerera gurubeti Borera ngua na guthingi tho tukaya kwa tu baraba ko diongana kumba bakiugi to ko bore haroko to kundi antoroje roroko ena no to maisimo wetu na twendete ikyo kuone mda uturetera roje akube matangi wa to ko taga roje no to kuno kaga nyomba ro kuga Susani na agwa no to bora wa mba turetera munde turegwa to na agwa mwanka aroka athi kera kiondo kianda kire tigo tu tayari gukunenkera otire ekere mae wakera enga twae dedonge la nyomba kiumange tanyande denamo watwa twae kumagejiga mungeke baraka kiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna na tukitigana na ripoti ya Ndagara Waiguna kumaruterene rwatharakani thina ndeto kathio muthigo kaire tucokera aja kaunti ya Meru na ara karibu kaunti ya Meru tukwena rua bagukari na gya gukenera ni nyuma ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kwithirwa hariongete aja kaunti ya Meru ntuku ya narua nabyo ikundi mwanya kumaja kaunti ya Meru kinyibyo nibithireto bidina gya gukenera ni nyuma ya munini wa rais kwithirwa kiuna ikundi bibi na kuba utethi wa mbesha nikienda beta na mbere na kwithirwa bakiambiriria mirandi ya gubatethi na gukiria uturo bwao Kithure na kumbite kwithirwa akiwatwo ugeni aja kaunti ya Meru ni atongerie mwanya baja kaunti ya Meru batongeretwe ni mujumbe wa Tigania East mushimi wa Mporo wa Bori na kinya mujumbe wa North Mentinoe Rahim Daud na kinya atongerie bange kathumba kumaja kaunti ya Meru kiri kiatho giki siasa nacio itetigiri na nyuma ni sitete na mbere na kuoneka ikigwata mwanki na aramwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma gukari nomba kuthirwa gituretera ripoti hii. Lakini saisi kwa sababu ya amani unatuletea empowerment program ya vijana, ya wamama wa soko, vijana wa bonda, wamama mboga, na ndio maana tuko hapa tukikushukuru na kukuambia karibu nyumbani. Biashara wadogo. Zile kweli? Sini watu wa chini hapa. Wachuuzi, mahokas, mama mboga, biashara, masurvivor. Sini kweli? Lakini tukasema haijalishi ile kazi mtu anafanya. Ikuwe ya bodaboda, ikuwe ya kuwa, tukasema kazi, lakini tukasema hivi. Kwa sababu hali ya kiuchumi ya wale wanabiashara ambao ni wanabiashara wadogo, lazima tutafute njia ya kuwapatia nguvu, wapanue biashara yao kidogo, wapate mapato kidogo zaidi, tuweke pesa kwa mifuko yao. Si tulisema hivyo? Ndio unaona kwa wale akina mama mboga, tukasema hatutakubali tena katika nchi yetu akina mama wetu na wachuuzi, vijana, wanaume ambao ni hawkers na bodaboda traders, hatutahitaji ati waendelee kuumia. Wacha niwaambie kile serikali inafanya kuinua maisha ya hao watu nimetaja. Tunajenga masoko ili akina mama wetu wawache kuuzia bidhaa zao kule nje, wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi, wakihatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Huyo ni mkola, kendeka kamata, huyo. Asanti naibu wa rais, asanti kwa nafasi hii naibu wa rais.
yangu ni kidogo, ni kusema kwamba sisi wa Meru tumeamua kuunga serikali mkono. Amen. Na huyu ni mtoto wetu. Tangu 1960 hatujakuwa na uongozi. Wakati tulipopata uongozi tunamsikilia mikono miwili. Si kweli? Na tusema kwamba mimi nikiona mbuzi ya Meru imesikiliwa, nkia kuona mboyi ya Meru atimbiti, ngamekinya kirato, kana kilale, sitokala kwa tubetu. Kangwa ndo bora tubetu, Kemeru kwa kawa mtu kambio, kawa mtu. Kedora Kindeke wanato, kuna mpango ilipangwa kwenda kuvunja ofisi ya Kedora Kindeke. Sisi wa Meru tunasema kwamba nyinyi mkidhubutu wa Meru wataja Nairobi. Ni kweli? Ni mnatema ibana baina mana Ruto waka mkono. Tulienda kuwa toe chama yangu ni ODM. Nilitoka ODM nikaingia Jubilee nikafoma chama inaitwa No. Na chama Nope tuliamua kujiunga na William Samoei Ruto. Na tunasema kwamba wocheza Kedora Kindeke kana William Ruto kinyaka wako hii. Na tugitigana na ripoti una ndi tukethira tugichokera ruterene rungi na aria nayo iri ntuku ya kana ntuku na rwa yukari ntuku ya Education Day kiri skuru imwe ya kuma ruterene rwa Igembe iria kumenyekana ya St Mary's Ntanke na aria nawe mujumbe wa rutere ru no Julius Teitumuno na kombite kwithira gichumiri na kweza na mbachari na aria thirwa kinenkanira kinya cheki kiri anababa na kutetheria na mantu mwanya na rakombite kwithira gita kinya anabara barambite kwithira bakithithia bubwega na bathirire form 4 mwaka muthiru nigiretete na mbere na kwithira kiwa anababa ni barabombere kwithira bakithithia bubwega kiri kigerio kiao kia mwaka muthiru na aria kinya tongere bangi kathumba kinya bakombite kwithira bagikinya ruterene ru na bonthe ni betete na mbere na kwithira bakiuria mtu wenthe gwikira kithomo nontu kithomo nikio kintu gia gitumi na nikio gumba kwithira gigitetheria antu ndene ya uturo bwao na ara etete na mbere akiuga ati ana bonthe ni babatere gutumiria na kwithira bagita skuru. Na tukitigana na ripoti una ndi tukomba kwithirwa tukita ruterene rungi na ranga utigana na rugono ruru ni rugono romwanya kuma kiri mwandiki wetu wante tukuma rutererwa rwa Igembe Central noe murithi waba na kiri rugono ruru na runetite na mbere na kwithirwa agiwa twana turatumbite kwitha tugitia rototene inya ya gwita na maguru jao na ndi bari na gintu gia gukenera ni nyuma ya gikundi kimwe kuma rutere ruu kira gikumenyekana kana basikithiritie NGO kuma rutererwa Maua Town na boni bombirite kwithirwa bagichiumiria na kwambiriria kuiritana kuthondeka itebia twana tutu twaciarirwo tutikumba gwita na maguru jao na ara na ndi bakuga gintu kiki gigomba kwithirwa gigitetheria ana baba nikienda bomba kwithirwa bakiona itebia kubatetheria akiaria murungamiri kanoro tongeretie gikundi kiki nwe bwana Chris Imwere netete na mbere na kuwa ati bo barithondeka itebibi bagitumira maratati jara makuru kana jara yatutumika ata nkatheti na kinyama box na kinyama miskini ira yekurubetherwa abagikira mitwe ikomba kwithirwa kibatetheria na kinya mutu yuankano bakomba kugwatanithia na joro kagitina na bara bakomba kwithirwa bagikarira nabo abundi baba bakiari ni betete na mbere na kwithirwa bakiromba antu bombe kwithirwa bagichumiria na kubatetheria na mankatheti kana maratati barabe na jo batigutumira nikienda bomba kwithirwa bakija tumira gutetheria ana baba bomba kwithirwa bakiona itebia gukarira na kinya yekuru barabethero bena miskini jawera bo wa muto bomba kwithirwa bagichumiria na kubanenkera nikienda bonthe bejamo na gutetheria ana baba bomba kwithirwa bakiona utethio bo gukaranthi na nikienda bomba kwithirwa kinya bo bagikara bwega ni rugono ro mwanya kuma ruterene rwa Igembe Central na nandi mwandiki wetu anteto murithi wa bakomba kwithirwa gikuretera rugono ruru na njira indaja uninda kwendera utuku buthongi na bujuri hitharimo bya mwathani uno takinyira na gwikira gatanta nteto cietu ugorobana rwa na ngakurikania munaniri wetu wa mathithi ni Jacqueline Makena na ni ukambita njeri wa cheupe wona maratasi wina jo yatina ngugi na ndije na ngugi inene muno ukarikia kuja takairinde ne kerara kya county council kire inkora ndanto bombe ndene ne yaraba kumba kuona maratasi ibatwe ni miario ya gikundi kimwe kira gicumiritie rutene rwa Maua kwa disability kira gikuthithia ite na metha o amwe ni tobingi bibia maana bia bikuthondekwa gukurukira maratasi ja makuru maratasi itutumera maratasi na kato ya wananto nto maratasi ya mututo ya wambekare
na boxi tweone antu tuba tutetheria yo na nya sibitari twita ko collectina general hospital na sibitari ingi na ran downtown gatoya makaratasi. Kikundi giki kira kiri ndani ya nyumba iria cijekenete cia disability iria cirocie ndani ya area na ndani ya Maua Town ni baciumiritie na kuthondeka iti bia gutetheria ana baria batiumba gucitira bungwa na baria baremerwo gukuria na maguru kuma baria na rira baciarirwe baturaga pamamitwe nyumba na ndino bombe gwita na gutumira giti giki na bakethwa bakiumba gucitira ngwira turuta etawa APT kana ngwe kubidire kana ite kutumira maratasi makaton twasinje makaton yatira into iki yake tebere mwana kumbo mutebere mwana tumba ukarande kana kurungama kumau twa mutumira into twa muyeke twa mwana ya twa mwaniria gitene twarige mwaniria gitene twa mudire giteke onde ngwesi yake kumau itoka sema maratasi ya kira tudire tenda ile process ya kuungania mutumbere mutujua pa jankama tukakoroga alafu kile box tukajukia lejaje tukalingana nangi twasiringanira kunjere ile chino taratibu lewa kulinganira mankaika ngana gintu 2 cm changa na gintu ya 2 cm tuzala tuje bonde kada ifam enough alafu kumau kuna mpawira ambaye ile tunyanya yacho tuancompress tukaoga mbirigi kempawira ngambe chakara mtuko kelea ni jeri gape kambire kwa watana lakini hii kaka mbonde kai gavua kela raku kukentuga tukakada koma nando kumau kuria ya mbonde ni tuka miringira tukaigwa kunyara tena roje alafu kumau tukatumira ere mbundi nene kibera giki mbundi kene kitu kikumba kunganira giti zoi patire gitu kuma kire mbundi kwe gebenga na zoi na yadi bunga na ikudura ntiago tu yeskwaya tu kwamba gutuma yentu kwamba kugitanga yentu gira tukwenda makundi yaria titi into bibini balikiti kuga ati itibibini tibina inya na byomba gutumika na njira enene o ira muntu aringienda kumetumira kinyakethira ta ijibo barithondeka itibibi bya twana turatu tiguciumba tunkake turatu tirito twina gutaukirwa ni irungo kana gutaukirwa ni inya ya mwili ya kumba gwitana maguru na ulibira rankibidi itibibi Udevi ke tuadide ke tera kire gite o kera kena gite kulingana mudina kana rakeni so tuana le tuna scoliosis kana mugongo komboki uteke kyumba kwando na situation na kana gakarunga mugongo yako ugeba jo kurunga makairo bwa gite yagi kibi ko naja kibire tojo kuna no kone carved ka ge kabdio kana keza mugongo dure yako no tuju keji kega iseti na kagu kulinga na kagu genda kurunga mabwega na wategera ndeke bijo rutorore ikumire damono na kurukiendeji kege tu ko kana kara gatoko ya maguru jo no mugongo nyu kege na ya tustu kege gachoke gairi no tikana ya gachoke pole pole ile pate dara pina kana kalkombe karandi gurubega na kama za kistinji je kana kwa tuwa kia standing wind ambayo rebo kona wategera hapo na kige kitu ke na mwanya na kike na mtoke kitu na manto yake wekiri kige kwa kana kwa tuna de nei na kega tuna mgongo kombo kigane ukarandi guru kirage kwenda kana kige kige kana wakara kiri michibi kaya guru michibi na ikawa ti michibi na michibi jona liso ne gutuma jodi ajwekiri runga maguru kebra maso sichira problem tugakaira tawekira tugeba kuna tuntoga tutuwetwa twawote wala keba gatemba go fall na kitu tuduri komendi kana kale for very long time to ndaka mbele la na 5 minutes na ndika gata runga makairi oyo yatake menairia itugi timantuga
na ana bageta wongo na maguru bakeba kuma bakunda wikundi kiuro ikija Chris Mwere alikitie kuga ati ikundi bibirithiti tebibinge nkuruki na bia biterereti antu baba inge baraba kwithwa bena ana bamuthemba juju na bakomba kurungama na bagashitira bongwa jana barabange disability ni inyinge muno kwina physical kwina mental kwina hito kuthithia pa cerebral palsy lakini ndona na ndeji akine akita aringithwa ni antu baba ingi na many organizations riu ndathwania how can we natatumba gutetheria antu ba na riu twambiririe last year this project twambiririe last year after gucemania na mucungu umwe na twamwira saindiera twino tukwenda gutethia twana tu itutite tukathima twana kengu about 10 of them tukababuithiria itebi na twana tu twina a lot of improvement mwanka thai itutite na ara katherwa tukathima twana na tukabathithiria ite tutite kanuni tukabathima na mawa kithetu na within maua town project hii ni thirita buru ino tethe na muno kiri anaba one bane anabara antu na mostly ni maua bauga ne anabaturu bara bakaragitana baba tukaira mwana ojo antu atura nyomba throughout maisha jawe akethera na kumaga waome na bakomba kinya kwaragia na twana tungi importance ingine ati technology ni tethairia mwana kuthithia backbone yawe ikarungama na mwana agokira na ageta kwibo batumba kinya okaranthi lakini with this technology itebi nitumite na bakomba okaranthi guru na bakomba gwita gintu kingi kira tukuthithia ni ku conserve our environment nontu gwentu kukinya mbetre na ngali mwanka na ara yateja gwara kwa gwita kwa thoko ya mburi ndona jakamati jateta gutewa na tota no twa joja jonde kwa organization yetu one of the thematic area yetu ile ambere buru ni conservation of environment musiari mumete kithetu anku abundi baibaritete ngwembe ya muno mwana wakona ginya support yete ankere nya murungu abatharime no ntu bangu baritete na ndiki kundi giki kirombete thirikari o amwena anene baba tongeretie Meru County nikenda bakomba gucumiria na kubatetheria urabomba kuona maratasi ja maingi ja kuthondeka itebibi nundu itebibi titumagira mbao kana bitumira mishumari ale tutumagira mishumari tutumagira skini kuruga kaira ni tukitangai kana mishumari yetu na tutumaira kuwathania kinjoint na kumau na turatasi tu tungi tutumaira tagwikira mitundu ya aka nchore tugagukia tuga mitumira tugekira kona na mwanke kuwathania ka gintu very fun gintu challenge ira tu ne na muno kuthitha these things gintu kia mbere ni kwaga maratas boxes nontu ijuga tutumba kulita ngugi no eriko tutena carton jai plus ngatheti na waste other boxes ijo cha ithirite challenge yetu tugatukethire itebibi ingi lakini kwire matukubiaga na twakara na ikyo nontu tukuria community wara mumemba ali uromba kuthaina box yewe kana aina newspapers na batikwira aturetera obisine wetu ithaire rugori 12 hours every day from Monday to Saturday kwa no baturetera maratazi jau na tukomba kutethia ntu batu tuteragi itebi tukuthithia one yetu te company yetu ni community based organization na tutethagia community murithi wa banki reportera Meru TV ku Maya Mirigone ya Igembe mawa